Ovo je crkva Svetog Sergeja i Vaha, jedna od najstarijih crkava u Bokvi. Sagrađena u 15. veku na temeljima crkve iz 8. vijeka, građena u vizantijskom stilu sa elementima gotskog stila. Gore ima i ploča napisana. Napisana slova su gore, koja su napisana, liči da je ćirilični naziv, ali nisam siguran. I onda su gore rozete, koje označavaju i večnost uvek. To je stari slovenski znak večnosti. Da, ciklusa života. Stvarno ima elemente gotike, malo, ali malo. Vrlo malo ima elemente. A da, ovdje i krst. Nemoj suviše dugo, neću moći da stavim na listu. Ovdje je i staro groblje, ovo su veoma stari spomenici. Ploče koje su izvađene. Evo, ovdje je vizantijske kupole. Evo kako izgledaju. Sa divnim. Mnogo je lepa ova crkva, veličanstveno lepo. Znači, na temeljima stare crkve iz 8. veka i ona iz 15. veka. Nema, tu je istorija, ovdje su prastari grobovi. Prastari. Okružena nevjerovatnim čempresima ili šta. Tako. Ajde, hoću ja tebe i Nikolu da